دروژێکی وەکی ئیرۆدا پێشمەرگە و لە هەنگێکی کوردی ڕۆژاوای کوردستانی و پەلێن دیرۆکی بە خەبات و خوینا خۆیان زەلال خەملاند و شەهید کرد. پێشمەرگە عەلی عومەر خەلیل کوڕی دێرکا ڕۆژاوای کوردستانی ڕۆژا 11 جوتمەها ساڵە 1992 بە مەردی جانێ خۆی کرا قوربانی کوردستانی. پێشمەرگەی شەهید عەلی عومەر خەلیل یەک جوان لە هەنگ و مێرخوازن ڕۆژاوای کوردستانەیە لە گوندێری حانیکێ یەسەر بە باژارێ دێرکێوە یەکێ مەهایەکێ ساڵە 1972 ئیشدای بوویە. ساڵە 1991 تەڤلی ڕەفێن پێشمەرگەی کوردستانی بوویە، هەروەهاش ماڵباتێک نیشتوان پەروەر و شۆڕەشگەرە. پاکڕەوانی نەمر عەلی عومەر لە ساڵە 1978 دەست بە خوێندنا خۆ کرد، هەروەها قوناغایەکەم بداوی کرد. ساڵە 1984 تاوی ئاستێ دەست ji خوێندنێ بەردا داکو ئالیکار بە بەباوێ خۆرە دەست بە کار کرد. عومەر ji destpêka ciwaniya xwe ve tevlî refên Partiya Demokrata Kurdistanê bû. Dema ku serhildana Kurdî ya Başûrê Kurdistanê dest pê kir, di bihara sala 1991 de Şehîd Elî Umer dest ji dilovaniya bavê xwe û xwişk û birayên xwe û dost û hevalên xwe berda û berê xwe da şoreşa Başûrê Kurdistanê rahişta çeka rûmetê li dijî rejêma şûfîniya behsa xwe nûîş şer kir. يعيش مسعود البارزاني يعيش مسعود البارزاني هلي 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 يفكروا كاركه Li destpêkê de Şehîd Elî bê aniya Kurd re bû di gelek şaran de beşdarî kir ya herî giring jî rizgarkirina tevaya herêma Semêrê bû ku ji Rebî'a derbasî bereyên Mûsilê bû. Heya rizgarkirina hemî Kurdistanê ji qirêja rejêma Iraqê hilweşayî dema ku Şehîd Elî di şerê giran de bû destê qederê jê nêzik bû. Ew li nêzî kelha Banbankê li Zaxo 11 Cotmeha sala 1992 de hata şehîd kirin. Di merasîmeke hêja û bi heybet de lê qezaya Semêrê ya ser bajarê Dihokê ve bi xak hat spartin. Pêşmergeyê Şehîd Elî Umer bê canê xwe pak bar kir lê di dil û hişê her Kurdperwerekî de û di dilê Kurdistaniyan de dê her û her sax bimîne û namire. Piştre Seîd Umer birayê biçûkê Şehîd Elî tevlî temenê xwe yê ciwan di wê demê de Konha jî endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û berpirsê Ofîsa Pêwendiyên Niştimanî ya Pedekesê ye tevlî hêzên pêşmerge bû.